kubona neza y'Imana ku buzima bwawe. Wabaye igitaramo ku musozi utuyemo, wabaye inshuro z'imigani. Nta wundi bavuga ni wowe, nta wundi bateramira ni wowe, nta wundi ni wowe. Ariko Imana ije kubihindura, Imana ije kwigaragaza, Imana igiye gukora nk'Uwiteka. Ndagira ubwira ngo nukuri, wowe nkurikiranye, wowe ubana nanje, Imana igiye kwitamurura. Nukuri kose Imana igiye kwitamurura. Wakira ubutabazi, bigiye guhinduka, bigiye guhinduka, bigiye guhinduka. Bankamenye ko wasenze Imana. Bigiye ndafashijwe. Bigiye guhinduka. Bankamenye ko wasenze. Bigiye guhinduka, abana bawe bige nawe. Bigiye guhinduka nawe ubyare nk'abandi. Bigiye guhinduka nawe ushake nk'abandi. Bigiye guhinduka nawe ucuruze nk'abandi. Bigiye guhinduka bagusaba gukwe nk'abandi. Bigiye guhinduka mu kazi bakuzamure. Bigiye guhinduka wongera uhamagarwe, abakwibagiye bongera bakwibuke. Bigiye guhinduka nshuti yanje. Inama z'abadayimoni zigiye kuvuguruzwa n'Imana. Imana igiye kuvuguruza imigambi y'abarozi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Abo dukunda kubana kuri channel Imana ni Nziza TV, Imana ibaho umugisha. Inshuti zanjye, abo dukundana, babandi badukurikirana, bamwe banyandikira muri comment bakunda Pastor Diane. Nanjye ndabakunda, mbikuye ku mutima ndabakunda. Imana nziza ibaho umugisha. Reka nshimire wakoze subscribe, reka nshimire wakoze like cyane ndetse na comment. Reka nshimire wowe ufata kino kiganiro ukagisharinga, ukagipostinga, ukayishyira amandi magurupe. Imana nziza iguha umugisha. Nkuko bisanzwe ni Pastor Diane, turakundana cyane mu nshuti zanjye, muri abafatanya bikorwa banje. Imana ibaho umugisha. Nukuri impamvu tuma nicara hano nuko ibyo nkora mu bireba, mubaye mutankurikirana nabyihorera, ariko murayibona mugashyiramo comment nkabona mwanyandikiye nkumva ndanezerewe. None uyu munsi mwandika izindi comment nyinshi, ndabishaka kandi mumbwire ko munkunda. Hari abantu rega batigeze babona babwira ko bakunda, ariko iyo mumbwire ngo murankunda numva thank you. Imana nziza ibaho umugisha. Ndabakunda rero, ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana kandi ineza y'Imana ikomeze ibe kuri mwebwe. Munyemere dusenge Imana tukinjiye mu ijambo ry'Imana. Mana tugushimiye kuri Imana idahinduka, tugushimiye kubana natwe, tugushimiye kudukunda, icyubahiro kibi cyawe. Umugisha badukurikiranye kandi tugushimiye ko waturinze. Ubuntu bwawe n'ukuntu maze kabikomeze bitubeho mu izina rya Yesu. Amen. Mana ibaho umugisha cyane. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, zafashwa no gusenga. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, zafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, zafashwa no gusenga. Haleluya. Ndirimbo iravuze ngo ndetse n'umwana mutoya ariko uzi gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Iravuze ngo ntago azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Mana ibaho umugisha. Twisomeye mu gitabo cya Esteri igice cya 9. Esteri igice cya 9 umurongo wa mbere. Mutwe ijambo ravuze ngo abayuda bica abanzi babo. Abayuda bica abanzi babo. Murongo wa mbere havuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho bubasha, ariko birahinduka.
ariko birahinduka. Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Tuvuge ngo amen. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, ariko afite intege ivuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga. Bibiliya ivuze ngo itegeko n'iteka ry'umwami igendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Mana ishimwe. Bibwiraga ko bagizeho ububasha, ariko birahinduka. Reka mbabwire mwabarokore mwe, gusenga n'ubuzima bivuga buri munsi. Gusenga ni imibereho. Umuntu nakurusha amafaranga uzamurusha amasengesho, nakurusha icyubahiro uzamurusha gusenga, nakurusha ubutunzi umurusha ibanga ugendana. Tuvuge ngo amen. Bibiliya ivuze ngo itegeko n'iteka ry'umwami igendaga gusozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagizeho ububasha, ariko birahinduka. Bigira guterata, birahinduka. Abayuda baba bagira ububasha ku banzi babo. Haleluya. Tuvuge ngo amina. Haleluya. Abayuda bagombaga gupfa n'inzira ndende. Ku mwami Ahasuwerusi na Hamani ndetse na Morodekayi ntabwo nshaka kujyayo, ariko ndagira ngo tuza kureba ukuntu Imana ijya ivuguruza imigambi ya Satani. Iyo dusenze Imana yabivuguruza. Hari amahembe bohereza twasenga Imana ikayakuraho. Hari ibitega bohereza twasenga Imana ikabikuraho. Hari ibyo badutega twasenga Imana ikabikesha agaciro kubera imbaraga z'amasengesho. Iyo dusenze ideni ryananiranye Imana iraryishura. Iyo dusenze ababwiye ngo ntibazashaka barashaka. Amasengesho acagagura insingo bakuzinze. Amasengesho akuraho imbaraga zose za karande. Amasengesho niyo atanga urubyaro. Barakubwiye ngo ntuzabyara, ariko wasenga Imana ikabahora inda ukabyara. Amasengesho agutuza muri Amerika na Canada utazi good morning, utazi how are you, kubw'imbaraga z'amasengesho. Amasengesho yubaka urugo rwasenyutse rumaze imyaka 30, rumaze imyaka 10-20, Imana ikongera ikabwubaka. Amasengesho nubona umuntu usenga naho yaba ari umukene, ariko asenga ujye umwitondera. Umuntu wavuzweho n'Imana, umuntu ufite umugambi w'Imana. Abayuda bagombaga gupfa. Abayuda bari basabwe, Abayuda bari baguzwe, ariko barasenga birahinduka. Mana ishimwe cyane. Ndagira ubwira ngo hari ibintu bigiye guhindura ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye guhindura ku buzima bwawe. Uko abantu bari bakuze umunsi, ejo ntago ariko bazakubona. Abantu bagufasha ijambo, abantu babona ko ntacyo uvuze, bakurebera mu gihe. Hari igihe umuntu aba mu gihe cyo gusuzugurwa. Na Morodekayi uyu yari mu gihe cyo gusuzugurwa, kugeza igihe witwa Hamani avuze ngo uyu mugabo utandamya agomba kwicwa. Aragenda bagura ku mwami, umwami arasinya. Bundi nta mwami wivuguruza, ariko iyo dusenze inama zijya zisenyuka zabo. Iyo dusense, iyo dusense, ndafashirwe. Iyo twasense bajya bavuga ngo urati kavuga ngo baho. Bajya bavuga ngo nkabaye Imana ikavuga ngo baho. Bajya bavuga ngo mu kazi bakwirukane, Imana ikavuga ngo uzakagumaho. Bajya bavuga ngo ntuzabyara, Imana ikavuga ngo uzabyara. Bakavuga ngo ntuzashaka, Imana ikavuga ngo uzashaka. Imana igize ikabicagagura bivuguruza. Mana ishimwe cyane. Muri myari y'indirimo nkunda haravuga ngo ni Yesu wangize ku muvandimwe we. Haravuga ngo Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, ngo ajya ahindura imibabaro kugira ngo anezeze. Hari igihe umuntu akurebera mu gihe akaguhuza n'igihe urimo, ariko turashimira Imana ikura umuntu mu gihe
turashimira Imana ihindura ibihe, turashimira Imana ihindura amateka, turashimira Imana ihindura ubuzima, turashimira iyera, turashiyo. Ndagira kubwira abagufasha ijambo bagiye kasubira pigiye guhinduka. Bibiliya yambwiye ngo itegeko n'iteka ry'umwami igenda gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwira ko babagizeho ubasha, ariko birahinduka. Ariko ebifodrari birahinduka. Hari ibintu bigiye guhinduka, hari ubuzima bugiye guhinduka. Abantu ko bakuzi umunsi ntago ariko baje bazakubona. Bakuzi nk'umukene, bakuzi nk'umuntu basabiriza, bakuzi nk'umuntu watawe n'urugo, watawe n'umugabo cyangwa n'umugore, bakuzi nk'umuntu wahombye, bakufite nk'umuhombyi. Ariko bigiye guhinduka. Imana igiye kongera ihindura amateka, Imana igiye kongera ihindura ubuzima. Imana imaze iminsi ngira ngo nimbwira abantu ko Imana ibatabaye, nimbwira abantu ko Imana ibarengeye, nimbwira abantu ko bagiye kubona neza y'Imana. Ndagira kubwira ngo ugiye kubona Imana, ugiye kubona favor y'Imana, ugiye kubona umugisha w'Imana. Imana igiye kwitamurura, Imana igiye kurengera. Ubwo burwayi buraza gukira, ayo madeni araza gukira, byabigerageza Imana irabikuraho. Ndagira ngo wumve ngo hari ibintu Imana igiye guhindura. Bibiliya yavuze ngo itegeko n'iteka y'umwami igenda gusohozwa, ngo niwe munsi abanzi b'Abayuda bibwira ko bagize ubasha, ariko birahinduka. Nta kindi cyabihinduye uretse amasengesho, nta yindi ntwaro yakoze uretse amasengesho, gusenga n'ubuzima, gusenga n'imibereho. Imana ikwambika imbaraga zo gusenga, Imana ikwambika imbaraga zo gukomera, Imana ikwambika imbaraga zo kuyihamya, Imana ikwambika imbaraga zo kubana nayo, Imana ikurinde gucika intege, Imana ikurinde gutentebuka, Imana ikuzamure, Imana ikwagure, Imana igushyigikire neza. Imana ibe kuri wowe. Ndagira ngo dusenge Imana. Humura, bizakunda, bizemera, bizashoboka. Humura, imbere yawe ni heza. Tugushimiye kuri Imana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugisha badukurikiranye, Uwiteka we, abarwayi bakize, bafite ibibazo bitandukanye Imana batabagwe nawe, abacitse intege baguye bongera bambika imbaraga, abatagira kwizera ubaremere kwizera. Umugisha abantu bose abana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda cyane.